الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman tu nasihatan wa papantay sa giyang kaiya ikapat apintuan uditan udi pamagusin si iko tauhid ikalima kapintuan si uditan udi pamagusin ko tauhid as kaniyan subab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah pintuan aya akipanolonon ko kasaksi amatan ada titu Tuhan suatan arom war ko Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنك ليس بينها وبين الله حجاب. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخرجه البخاري ومسلم. Seiko riyan kaya pamagusyatan seiko maanaw tauhid kaya pamagusyatan ako maanaw tauhid naguso suranga iyan so kipanakutong ko Allah subhanahu wa ta'ala naguso kapapaliugat akikalakan tano sang kuto kipanakutong tano ko Allah subhanahu wa ta'ala na piyakito kawan raktano usumyurat sang kitab kana baro bukit taman hagyong kutua ayamanan yan na kaya baluing ka muwahid kana baro nga butaman na aginawang ka hagyong kutua miya ka swaka miya ka paganad ka sa ilmo di inunta na pagkito kawan yan rakapan na ko oriano kaya to kawing ka sa atitu hanap suot na rumar ko Allah nagu mata na sukapan ako to na miya dili kedua galbak na pag ito ko niyan rakapan kailangan amisampain kanan ko mga tao. Okay, kailangan amisampain kanan ko mga tao agyang kanan kaya to kawan ka ilmo. Okay, nagi mapapadalam saya sa manaya. Pag anay ay nidalilian sa agyang kaya kipanulun ko la ilaha illallah. Nagyang ko takatar Allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Pero ang kahay Muhammad agay o kita kan. Di lalanakan. Ad'u ila Allah ay papanulunakan so kaparatiya ako Allah. Ala basiratin gulalang ko mga karina, mga tuos, gulalang ko ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Sakan na gusto, miyunutrakan. Okay.
Sa manon to nagyong uta kaya giro niya na miyunot trakan nas giya susanganon o miyaratiya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orian niya na miya kaswa sa ilmu. Naging sa mga ulama kailangan na may panulon niran agyang kuto agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to, naging mialoy saya, wa anna man lam yad'u ila Allah wa huwa yastati'u ad-da'wah fa innahu lam yuhaqqiq ittiba'ahu lirrasul sallallahu alaihi wasallam bal ittiba'uhu fihi naqsun 'azim. Mata natigin sad natigin sa danyan panulunan so kaparati akwallah as kanyan nakaganyan to mi panulon yan fa innahu lam yuhaqqiq ittiba'ahu lirrasul na mata na danyan mapakatanto agyong utadin yan di kapangunutan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya dito kapangunutan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suskaw na miya kaswa na mi panulon ka agyong kutwa miya suwa ka okay bal ittiba'uhu fihi naqsun 'azim inun tanaging utakabubalin ka miya kaswa na amay ka din ka ipanulon naging utwa ka naman ta na adna kurang raka amala hoy kailangan na minggulalan na ka ini tafsir saya ini mana saya Syekh Mansur Suqob sa giyang kaya aya natigina anna Allah yaqulu li nabiyhi mata nasrullah na diin yan terungko nabi niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay Muhammad giatigin ni panulunakan gi o kita kan ana alaiha min ad-du'a ila tauhidillah pero angka agi o kita kan gi panulunakan agi ang kaya ki panulunakan sa kapakisi sa Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasil ibadati lahu duna al-alihati wal awthan o pamanas kanyang bu adad na sa kuto iyan sa kanyang bu ikhlas agi ang kuta kapsu sa tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas agi ang kuta kapakisi sa tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bu adad na sa kuto iyan apad apangintuhanan hadhihi tariqati wa sabili wa da'wati pero ang giyo kita ka gilalan gilalan ka amontol ad'u ila Allah ala basiratin ayabuntal kipanulun ka kwagama Allah subhanahu wa ta'ala na ala basira ayamana basira nagyong kuto ilm wa yaqin wa ma'rifah kailangan nas kana adna ilmu ka kailangan nas kana katawan na kauto oy kana bagad imakapangantang sa ilmu ka kasuka pangantang sa ilmu ada ilmu ka apapanulong ka kung mga tao na kapag mas malaki kabinasaan adigyong kuto ada ilmu yan na kanabadi panulon malaki kabinasaan adi sa papanulon ada ilmu yan kaswaga matano agama Islam na pianagumbalay ko kapag ilmu pianagumbalay ko Quran pianagumbalay ko hadith na uda katawan ka makapantag ko Quran uda katawan ka makapantag ko hadith kapanaraga akala ka na miya kabinasabin ini dalil yang saya agyong kuto hadith Jin manuto an ibni Abbas radhiyallahu anhuma ya titayang ko Abdullah bin Abbas am yasuat ki Rasulullah amat ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kagi ko ipakawit yan su Muadh kagi ko suguan yan su Muadh sa isa Yaman qala lahu na pitero iyanon innaka ta'ti qauman min ahli alkitab hay Muadh naman tanas ka nakatalingo man kagyong kuto mga tao apad sa tirunan sa kitab ahlul kitab sa tirunan sa kitab siran sa mga Yahudi siran sa mga Nasara falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah nabaluyang ka aya pagampaganay ay indulun ka kiran naging utakasaksiran sa dati Tuhan absusuatan arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala upak makapaginang katanogin kay pagampaganay sugano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay panulun Muadh na lagi-lagi ang kaya yung sang kaya kitab dama patot o pamana faminal khata'i ay yanshagil ad-da'iyah bi mu'alajati ba'd al-ma'asi wa yad'u ad-da'wata li tashih at-tauhid wa nabdh ash-shirk padatigin sa karibatan o papunulon sa karibatan o adna ilmu yan ad imanulon na giyang kuto panamanamaran niya ni ayamanan niya na kada umang ataw sa kutwa kambaradusa lagi do ka periba lagi do kasina lagi do panamanamaran niya yan to amada siranon giti panamanamaran yan giti mga usayan yan okay nakalilipatan niya natigin agyang kutwa kapakatiyaw lina ko panarim ayran paratiyairan kalilipatan niya nagyong kuta aya pagampaganaya dapat apatot ay panulo nagyong kuta kapakaisis ako Allah subhanahu
wa ta'ala nagusuka paka miadaan yang ko syirka kagurabatan yan sa giyong uta syirka kapan ako to na fa inhum ata'uka lidhalik upama ka parati ang gairan hay Muadh upama ka parati ang gairan sangkutap ini dulu nakakira na pia kay Cesaran wallah pia ratiran ada atitu atuhan absuat na rumor ko Allah subhanahu wa ta'ala fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah na pakitukaw nga kira na mata na wallah na ini paliugat yang kira na gyang kutuwa 5 asambayang sa ikuumandan kadedong-do nag-umandan kagagawi 5 asambayang ginasu 5 waktu asambayang ha upama kapag ingatan naging utakya giraw niya na fa inhum ata'uka lidhalik upama katarim anirananan naging kutwa diun ikam babaytu aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga suguan na miya-piya niya okay to kita gyang kay diun ikam babaytu agi okay to Quran apag neron na apya si ko ka sa parsamarata na dinyan di imbabaytuon pag neron ay ni sa parian na la ilaha illallah di kanu pagubay sa masjid sa kanu nakikabubreg kanu di kanu pagubay sa masjid as kanu nakikabubreg kanu bele niyo to oy ikatlo kagyo ko ikadupman na ini turun yan man nagyong to kaya pakaharaman yan nun oy ini turun yan nagyong to kaya pakaharaman yan nun dan yan pakadiri ka makaharam nasa kamo to mambu lagi dai agyang ka kasugo sa mapya o pamatigi nga tariman ni rano to natero ang akiraman pero ang kakiraman ini paliugat kiran Allah subhanahu wa ta'ala sumli mawaktu asambayang fa inhum ata'uka lidhalik na amay katariman ni ramano to fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim na pakito kawing kakiran na mata na ini paliugat kiran Allah subhanahu wa ta'ala yung utwa zakah giya sadaqah siya na giya zakah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim saya kuas iko mga alakiran itamo kasiran di ipapakagaga di indi di kata siran ipapakagaga magay sa di kata faturaddu ala fuqaraihim kuans iko mga ala itamo na imbagay sa iko mga misking kiran masyaallah fa inhum ata'uka lidhalik na aw pa makatarim anirano to agyong kutwa zakat fa iyyaka wa kara'ima amwalihim na pananggiliin ka sa mga pipya ko mga tamo kiran o pa manantiarim o mga tao benar din paliugat agyong utakan dikat nagyuta kaya tarim ay ranon na kanabaka pilayalem sa tigka na sumanga pipya ko sa piyo na ayaku panguan kay ni sa paratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anton ay kuan ka upama kasi ako zakat upama kasi miya sugat zakat sa iko mga kambingiran na anton ay kuan ka na so kasusukudan ko mga kambingiran kanabab masutantod na marataw kambing na kanabab masutantod na miya kapya ko mga kambing so kasusukudan ko mga kambingiran kaso miya nga pipya ko mga kambingiran na kapakaya malalim kasiran away wa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal madhlum kapakaya malalim kasiran na upon kasiran malalim na kalakan ka ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so pangani o malalalim fa innahu laysa bainaha wa bainallah hijab kamantaan na so pangani o malalalim na dad na latalatiyan agus wallahu subhanahu wa ta'ala dad na si repeti dad na latalata mana naro sa giyong kuta pangani o malalalim oy gi mambui nanao dalil tuos sa mata na so malalalim na mas pamamakin ng Allah subhanahu wa ta'ala mas tarimaan ng Allah subhanahu wa ta'ala agyong kuta pangani yan sabab sang kuta kalalalim yan inus kapag ariyakan na uwat na malalalim raka ading ka kakuha sabab sa iya makalalalim raka na yung kuta kauumbawang kaniyang ko power kauumbawang kaniyang ko beger na siyang kapamang niya ko Allah subhanahu wa ta'ala ka insyaallah subhanahu wa ta'ala na dir kad nuto laliman Allah subhanahu wa ta'ala di nuto pakamiyadaan Allah subhanahu wa ta'ala miyakatitayam mo Sa'ad wala humaan Sahal miyakatitayam mo Abdullah bin Abbas miyakapuong ko Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yama Khaybar mata na Rasulullah pitero yan si iku gawi a Khaybar si iku kaptido isa Khaybar la'utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu sabna ratigian sa kan sigura dua tigian ay imbagayakan ang kaia raya pandi gadan rajulan mapita si iku mama ap kebebayan yan su Allah na gusto rasul yan paman na sigura dua ayak kebeganakan sang kaia pandi na mama
kebubayan niya su Allah nagu su rasul yan. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, nagu kebubayan sekalian wallah, nagu kebubayan sekalian rasul yan. Yaftahu Allah ala yadayhi, misabab perkanian na palakanun Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kapakataban. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum mi'taha, na upama naging fabatan nas na mianing gabi sa mga tao yadukuna laylatahum, adiran di pamagantukaan, diiran di imbibitirayan o antaunon mga day ikabgan sang kutwa pandi apitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa man yan uman isa na diran di pagura-dura dan falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah, na kayo ko kapitaan siran na sumyong sirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang abalaga sirang ko Rasulullah, kulluhum yarju ay utaha, uman isa kiran na masisinganin niya na ubasa kan bu ikabgi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang kaiyapan di. Kaya siguro dua gyang uta bagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pandi na kebubayan niya su Allah nagu su rasul yan, nagu kebubayan sekalian wallah agus rasul yan. Orian yan na mini sa Rasulullah faqal aina Ali ibn Abi Talib, anda tigin su Ali awat Abu Talib, faqila huwa yashtaq inay, na miyatero su Ali na kuan masasakit agyong uta maad nagdam niyan sa mata. Ad nagdam niya sa mata na tigin na pakasungan yurakan. Pakasungan yurakan. Okay, fabasaqa fi aynay. Orin niya na diudaan niya ng kutambal amata wa Ali wa da'alahu na ini pamangnian fabara'a ka'allam yakum bihi waja', na miya piya sa lagi dubadad na magagdam niya na sakit. Fa'atahu rayah, na ini bagayron o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magiyong kutwa pandi. Faqala, na kayo ko na tero niya nun. Kayo ko na tero niya nun. Faqal, tero niyan, pitero yan ko Ali, umfudh ala rislik, pakalala natang kasuka pilala kong ka, hey Ali, pakalala natang kasuka pilala kong ka, hatta tanzila bisahathim, taman sa makasulad ka sang kutwa dar pairan. Thumma du'uhum ilal Islam, na upang makabakan pakasulad sang kutwa dar pairan, na udu'uhum ilal Islam, dulun kakiran su Islam, panulun kakiran su Islam, miling to. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah, na panutulang kakiran ng kutwa kabnar kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Panutulang kakiran ng yung kabnar kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi, kamataan natigin ko Allah subhanahu wa ta'ala, mataan ko Allah la ay yahdiya Allah bika rajulan, mataan ko Allah ka sukaturo wallah subhanahu wa ta'ala sang kutwa tao asayan yan raka ini sabab rajulan wahidan, mama sakataw ataw so katuro asang kutataw asyan yan raka ini sabab khairul laka min humrun na'am, na mapiyar kau to sa mawatan adigyong kuto mariga unta. Inon yan to kaalo yagyong uta kwan pag nairon nagyong uta kigiraw yan na lala nang taka hay Ali, okay, pakalala nang tanga so kalalakaw ka nakagi ko makasulso Ali na tingin na ud'uhum ilal Islam, dulo na nga sirang ko Islam. Nagi kapakin dulu na saging mga kufar. Pag anayin nandulun dano sirang ko agama tano agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, na panutulang kakiran so kabnar kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Kau pa makaadna turuong kiran wallahu subhanahu wa ta'ala siyar kami yang isabab hay Ali, na mataan na subalas ama pambagian ka na mapiyapan adigiyong kuta mariga unta. Gitu yung maanaw to pakamumuradan ro. Aya maanagiyong kuta mariga unta, na kanaba ubah pakakwa sa mariga unta. Yung utamari gaunta na gyuti pitutamanan mapia pepegdaan o mga Arab sang kutamasa. Upama na pitutaman na mapia pepegdaan. Pitutaman na mapia ko mga unta agyong utwa mariga unta. Da mambugi da kileta sa mariga unta mainot. Okay. Na upama kasama sa iman to na kapaka ekes tanong ko pitutaman na mala iyarga at raka. Okay. Na kanabuo to tigtano bagyuti balas ka di inunta na o pa man na mataguto ilatilat sa giyong kutwa kala ibalas kapya ibalas ang kutwa basta ad na maturo ka ataw maturo Allah subhanahu wa ta'ala ataw ini sabapian raka piya kaukitian raka na masya Allah subalas kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala mapiapan adi supina ka mapia ko mga tamu kapapantagan sang kutwa masa. Okay. O pag mo lang itanong siyapan
Nagyang ko to kaya giraw niya na sa yung to hadith pag na ya. Yung to kaya giraw niya innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum. Yung to ka kauman yang kiran. Agu kindulun yang kiran ko kasaksa iko kadnan at ito suat nas kanya so Allah. Nago fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum. Nagyong to kaya giraw niya na upama nagyong to oriano to agyong to kaya saksa iron sa mata na dati ito suat na rumar ko Allah subhanahu wa ta'ala na ginan su tauhid na saka mo tumambo yung ito ay nisuguyang ko ali pagampaganay ay nisuguyang ko ali adulunan niya sila sa Islam na gito su tauhid gi ka important gyang ga panulunan si iko kapag sa isa ko Allah subhanahu wa ta'ala pure tanto ati Tuhan suatan rumar ko Allah subhanahu wa ta'ala ثنى بالأعمال بعد التوحيد ثنى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه piyakaw na niya nagyong utwa upama kasaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala agi upama ka sutaw na di sembayang di imamuasa di India kata o di terima nagyong utwa puasan yan di katiyan gyong utwa upama na sambayang yan tama sa din yan mapakatiulin agyong kuto kapakay sa ko Allah subhanahu wa ta'ala kaparatian yang ko Allah subhanahu wa ta'ala ibaratian na tao adi sambayang na oryan yan na di budi man ako to na di ito terimaan kagi suka pakay sa ko Allah subhanahu wa ta'ala na syaratanan agyong kuto kakatarima ako mga galabagtan mga pipiya o pa makaiparay sa atigin لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين والصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج إنه تؤدى سيألو يو النبي صلى الله عليه وسلم سيكو حديث معاذ إنه تؤدى سيألو يو رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيم قطوة kapa muasa na buka penai haji ka ayabu inalunya saya na so syahadatain so sambayang aku zakat ti Syekhul Islam Ibn Taymiyah anna Rasul iqtasara ala al-arqan al-'azima allati yuqatalu man tarakaha ti Ibn Taymiyah ayaw ta sabab dan yan ro ka aluya na ayabu ay naluyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyong ko to mga arkan giyong ko to mga rokan amang ala arukan sa din sa tao ay ibaga kyan na giyong ko to mga rokan na amay ka ibaga kyan sa tarotop kabagag sa ongker niyan na miya patuto na giyong ko to kapakim bunu ayron oy ibaga kyan so syahadatu an la ilaha illallah o ibaga kyan so sambayang o ibaga kyan so zakat sa ongker niya na na miya patutunag yung uta kapakim bunu ayron ati Syekhul Islam Ibn Taymiyah allati yuqatalu man tarakaha wa hiya hadhihi thalatha agit gisut lotiman oy pad pinasabot na sa gyung uta hadith na padsangkot mga paliugat sa iko mga datutano kailangan na diran iming gulalan subhanallah irsalu du'ati ila Allah na kailangan na adnami pamakawitiran ng mga ulama mga ustad sa ikupin barang adarpa giman dapat paliugat ibarat yan na gumuniraw sudatuan na kinaskan nasungano sa ging kana nadarpa panulungan ron gigiman na nagiman ni patot kaw pa makapagin nga tanong sa Rasulullah na yung utakip pakawit niya ng mga sahaba ridwanullahi alaihim ini pakawit yan su Muadh ini pakawit yan su Ali ibn Abi Talib niya kadagdag lay pakawit yan na ayab sabab na ini pakawit yan su Mus'ab sa Madina ayab sabab na yung utakip panulungan niya ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala na Giyang ka iya Saudi na Masya Allah, makasasayan siya nun. Apiapan tigtan kanabaan na ini pakawitiran na tao, ugiin na kapatiron ta inakomyon na adni pakawitiran ng mga ulama, apure na mga ulama, mga pusaya sa Saudi, Masya Allah, pakabarakat kiran Allah, na apiapan digito, iman to na miya kay tuanan, na iman to na mismo so ulama asya miya kapasad ko ingdian nas kanya ni biyaluiran a missionary ipapanulon yan agyang uto agama Allah subhanahu wa ta'ala na ando man ay dito di ka pangatagya sa Saudi aso ka mapian ang mapapadalam sang kaya Saudi agusot kapakaugupiran ko inged na gusto ko agama na gusto ko mga tao na tarotop ang kunta kapapaugupiran okay. Sa balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sumpatan tanubo ay may kakabi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.